Istorija zlata je istorija čovečanstva. Nema tog metala zbog kog su ljudi činili sve što su činili, ne bi li se dokopali bar jednog grumena. I danas je na ceni. I kao obično, uvek sigurna investicija. Zašto je to tako? I da li se sada isplati prodavati stare zlatne zube? Ko danas želi da kupi zlato mora da izdvoji oko 950 evra za jednu finu uncu, odnosno za 31,1 gram zlata. Zlato skoro nije bilo ovako skupo. Zašto je cena zlata tako visoka? Zlato se smatra sigurnom investicijom, zato se potražnja fizičkih lica za zlatom poslednjih godina utrostručila. Mnogi investicioni fondovi ne investiraju u akcije, već u zlato. Centralne banke širom sveta imaju rezerve u zlatu. U Kini, Rusiji i Indiji svoje rezerve zlata čak povećavaju, a zbog povećane potražnje raste i cena zlata. Ko određuje cenu zlata? Već više od 300 godina cene zlata se tradicionalno određuje u Londonu. Do 2004. godine 5 predstavnika najvećih banaka svakodnevno su se sastajala i određivala cenu zlata. Sada se više ne sastaju, nego telefonom dogovaraju cenu. Zlatom se kao sirovinom trguje na berzi gde se njegova cena u zavisnosti od ponude i potražnje određuje 2 puta dnevno. Kolike su zlatne rezerve Srbije? Najveće rezerve zlata na svetu imaju Sjedinjene države, u Evropi Nemačka. Učešće zlata u ukupnim deviznim rezervama Srbije je oko 4%. Najveći deo srpskog plemenitog metala čuva se u trezoru Narodne banke, dok je deo u inostranstvu. Da li se isplati sada prodavati zlato? Kao i centralne banke razvijenih zemalja, strateško opredeljenje Narodne banke Srbije da deo deviznih rezervi čuva u zlatu. Cena zlata će rasti, a prodaja zlata isplati se trenutno samo za onoga kome je novac hitno potreban. To činiti isključivo preko trgovaca plemenitim metalima, ustanova koje se bave preradom zlata ili banaka.